ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mboresha kure Nyirudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mutaga wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 8 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira n'uko birabera mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Ese wamenye ko TPDF yamaze kuza gutanga umusada muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'abahungu ba Mama Samia Suluhu Hassan. Biravugwa ko bamaze kwinjirira Kavimvira aho baje gutanga umusada ukomeye kuri FARDC ikomeje kugenda yugarizwa n'ibitero za M23. Ibi turaza kubiva imuzi n'umuzingo tuvugana n'uri Kavimvira wiboneye n'ingira amaso ku maso atubwira ibiri kugenda biba. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiri kubera change urugamba rwakomeye kuva mu gitondo ibintu biteye ubwoba. Turaza kubabwira ibiri kugenda biba bijyanye kandi n'amasasa akomeye akomeje kugenda yumvikana kuri ubu mbere y'uko M23 ikomeje kugenda irwana isatira igisagara cya Uvira. Ibintu byahinduye isura. Turaza kubabwira ibiri kugenda bitangazwa bijyanye n'uko kuri ubu ngubu FDLB yahinduye uburyo ubw'imicungire y'umutekano nyuma y'uko yikanze ko ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'uri mu bice bikomeje kugenda bigaragaramo ihungabana ry'umutekano. Bwana Safari tubwira uko bihagaze ku mirongo y'imbere tureba ibiri kugenda biba. Safari wiriwe neza? Mwiriwe. Bwana Safari rero na makuru mashya umpaye urambwira uti igisirikare cya Tanzania cyaje gutanga ramforo muri Uvira. Ibiro navuga ko ari ubwa mbere nari mbyumvishe. Kugeza ubu bihagaze gute se ukuri guhari ni ukuhe? Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bitangazwa ko no muri shanje urugamba rukomeye, ariko ndagira ngo banze ubwire iyo deployment y'abanyatanzania ihagaze gute Bwana Safari? Ni uburyo bw'ibanga kandi busa nkaho buciye mu cyuho ariko bugaragarira buri wese. Yego. Kuva ejo habanje kuza ingabo z'abasabumarini baba baciye inzira z'amazi. Yego. Ariko kugeza maginga ya abasirikare bari kugenda baca ku mupaka wa Kavimvira. Yego, abaza barangana gute batangiye kuza ejo ryari? Batangiye kuza ejo mu masaha ya mu gitondo mu rukerera. Yego. Abenshi bakagira ngo ni uburyo wenda bwo kugenda badeployinga abandi basirikare bagenda babimura, ariko ababashije kwitegereza neza n'ingabo ziri guturuka Tanzania zije mu gutanga umusada cyangwa wenda nta kandi kazi kazizanye, dore ko na Tanzania navuga ko muri iminsi hari ibibazo bimwe na bimwe byari biyugarije. Zije gutanga umusada kuko ziraza zihita zikomereza ko zigana mu ntara ya Bujumbura zijya hasi za Bujumbura, kuko inyinshi nyine bivuze ko ziri kuzanwa n'indege zikagera mu Burundi Bujumbura zikabona gukomeza zigana Kavimvira. Yego rwose niko bimeze. Yego. Usibye bamwe ndine bari kuzana na sabumarine baturuka mu cyaga cya Tanganyika. Yego. Bo bari kuzana amato nk'uko nagiye mbikubwira nyine abasirikare bakomeje kongerwa. Bivuze ko bo bari kuturuka Ibaraka. Yego. Ni ibintu bikomeje guteza umutekano muke cyane, ndetse n'abaturage bakomeje kugenda babigwamo bitewe n'irasana rikomeye rikomeje kugenda ryiyongera. Bivuze ko Bwana Safari bamaze guhita nabo batangira akazi kabazanye. Baraza nyine bagahita batanga imisada, kuko urabizi ko ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kisubiranamo. Birasa nkaho izi ngabo za Tanzania zije gutanga umusada ku gihugu cy'u Burundi. Yego. Kuko mu bigaragara yaba igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC bakomeje kugenda bisubiranamo kumwe n'abawazarendo. Yego. Birasa nkaho nyine
izi ngabo zishobora kuba zije gutanga umusada ku gisirikare cy'u Burundi cyugarijwe, kuko ubu tuvugana igitutu cyane kiri ku gihugu cy'u Burundi. yego mu by'ukuri kugeza ubu ngubu nk'abaturage babona ibingibi barabivugaho iki, mu gihe bamwe bari barabonye ibyasinyiwe Doha bavuga ko ari intambwe ikomeye igiye guterwa kugira ngo amahoro yongere agaruke? Abaturage barabivugaho iki bwana Safari? Abaturage bo nta kindi bari kubivugaho, bari guhunga kuko bari gufata utwangushye bitewe n'ikibazo gikomeye, yego, gikomeje nyine kugaragara ku mirongo njyarugamba, abaturage bakomeje kugenda b'abasivile babipfiramo ari benshi. yego. Naho kugeza ubu se ku birebana n'impinduka wenda aba ari agace FARDC yaba yayisubije, bihagaze gute ndetse n'imikorere y'abazarendo kugeza ubu ngubu? Magingo aya nta gace gusa, bisa nkaho bo babaye mu buryo bari gutegura taktiko mashyashya, kuko M23 magingo aya iri kugenzura Sange mu bintu bigaragara, nubwo ubu tuvugana Sange huzuye imirambo y'abaturage b'abasivile, yego, iterwa n'iri rasana rikomeye. Urabona nkuko nagiye mbikubwira mu mirasanire cyane cyane bari kurasana baturuka i Burundi, urumva ntabwo byoroshye mu buryo bugaragara yuko abaturage batagomba kubipfuramo ari benshi. yego, Magingo aya zasange imirambo ni yose, ariko abatazi za Sange uvuyeyo n'amaguru, ukoresheje amaguru kugira ngo ugere za Uvira, yego, byagusaba nk'amasaha 2 yonyine. bivuze ko abari guhunga bari kugenda n'amaguru, cyangwa wenda hari ubundi buryo buri kubafasha kwideplasa? nta deplacement ihari, n'amaguru niyo bari gukoresha. Ukurikije uko ubibona biri kugenda bigabanuka cyangwa biragenda byiyongera? Reka biri kwiyongera bitewe n'uko magingo aya nk'uko FARDC ndetse n'abarundi bakomeje kugenda bakoresha indege n'amadrone, yego, nibyo biri gutera ubwoba cyane abaturage bakomeje kugira ubwoba buhambaye, ndetse bamwe naho urugamba rutaragira batangiye gufata utwangushye. wenda nta ko Liyetena Mbuyi yari yatangaje ko abaturage bagomba kuba batuze, ubundi ubona biri guterwa n'iki ko FARDC iri gutanga ihurumure, ariko we twavugana kuri tero ukambwira ko ibintu byacitse byabaye ibindi? FARDC yaba irimo yigiza nkana, nubwo kereka nko mu bice bimwe bya Kamanyola, yego, ibice bya Kamanyola byo birasa nkaho biri mu mutuzo, bitewe n'uko umuvugizi mu bya politike w'inyeshyamba za M23, yego, ubwo yahageraga byari kuwa gatandatu, agera hehe? agera i Kamanyola, yego, niwe watanze ihumure ndetse ahumuriza abaturage. Bigaragara yuko bo bakomeje kugenda basa nkaho ubwoba bushira mo gake gakeya, ariko mu bindi bice aho M23 yohereza abayobozi bayo bakuru kugira ngo bagende batange ihumure, ko bikomeje kugenda ubwoba ari bwose. Ariko mu za Kamanyola, Lawrence Kanyuka yarahageze atanga ihumure ndetse anababwira ko bagomba gutekana. Nyuma yo katanze ihumure bwana Safari, byagabanyije abahungaga bahise babihagarika? Mu bigaragara birasa nkaho ho muri ako gace bahungaga batongeye kugenda bahunga, kereka abaturuka mu bice bisa nkaho bitari byagera n'ihumure. Yego, mu yandi makuru Safari wambwiye uti igihugu cy'u Burundi mu birebana n'ibikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa, kiri kugenda cyongera imbaraga mu ruhande rwa gisirikare. Wambwiye uti mu Cibitoki hakomeje kuza amakamyo menshi azanye abasirikare, ibyo bihagaze gute? Update nshya nize kuri ingingo, umbwira ko nyuma yuko barashe mu Cibitoki kuri u Burundi nabwo bwakajije ingamba ku mupaka wabo, ubwo ho bihagaze gute? Ni ingamba zikomeye cyane, uretse ko hari amakuru ndi gutohoza kugira ngo umenye neza hari umuntu uri hakurya. Yego, i Burundi ntegereje kuba navugisha nyine nkumva ko gahunda zifashe. yego, birasa nkaho
igihugu cy'u Burundi cyatangiye gushaka imisada impande n'impande ititaye ko bari kumwe n'igihugu cya FARDC, kuko nk'ubu ngubu urumva bakomeje kugenda bazana abasirikare. Urumva kwikubitiro haje ingabo zaturutse muri Tanzania. Yego. Izi ngabo zaturutse Tanzania nakuye ko hajemo abasubmarine bazi by'amazi cyane bo, bivuze ko bagomba kugota ikiyaga cya Tanganyika. Tayari ubu ngubu bari Bujumbura niho bo basa nkaho bari izi ngabo z'abasubmarine zavuye TZ. Yego. Noneho ingabo zirwanira ku butaka zo n'ubundi nyine ziri kugenda ziruhukira za Cibitoke. Niho hari axe y'abasirikare benshi bagiye batandukanye izi ngabo z'u Burundi ziri kugenda zifashisha. Yego. Ubwo nuko nguko byifashe nyine nta cyari cyagaragara gifatika wagenderaho wenda ku buryo wahita uvuga ngo bimeze gutya na gutya. Yego. Ariko maginga ya M23 iri ku muvuduko ukomeye cyane. Iri ku muvuduko ukomeye cyane, ndabyumva Bwana Safari. Kugeza ubu twirwaneho iri gutangaza ko hari indege yarashe y'igisirikare cy'u Burundi. Byo hari amakuru wabo bifiteho arenze ayo twabashije kubona. Mu bigaragara impuha ni nyinshi. Yego. Nubwo hari gukora amapatrouille y'indege. Yego. Ariko bakomeje kugenda bataka impuha nyine. Bamwe hari ibinyamakuru urabizi mu kaduruvayi nk'aka ngaka ibihuha biraboneka nyine, bigenda biboneka ku bantu benshi. Yego. Kuko muri aka gace maginga ya uretse aba wazarembe bari barijanditse bajyaga gukora bisa nk'ubusahuzi. Yego. Ntago urugamba rwo rwari rwagera muri ya teritwari ya Fizi. Yego. Urugamba maginga ya ruri muri izo nce za Sange ahagana za Uvira, kandi nagiye nkwereka taktikoma y'ukuntu ibintu bimeze. Yego. Hano muri teritwari ya Fizi. Ya Fizi nakubwiye ko ari mu majyepfo ya Uvira mushyiriye kuri map. Yego. Ubwo nuko byifashe. Ibivugwa byo ni byinshi, ndetse abenshi ntabwo bazi taktikoma ingabo z'u Burundi ziri gukora. Zo zirasa nkaho zamaze kubona ko ihuriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa n'abacanshuro. Yego. Bisa nkaho basa nkaho bagiye kubatenguha bitewe n'uko abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bagwa mu mirwano ari benshi. Kugwa mu mirwano bari kugwamo wenda batezwe zambushi cyane ukurasana bisanzwe mu gihe bahanganye guerre proche. Ni ukurasana bisanzwe. Yego. Kugeza ubu biri kuvugwa kandi biri no kugenda byemezwa Bwana Safari ko bisa naho urugamba rwo gusatira Uvira. Kuba urugamba rwo gusatira Uvira ni nk'igiki kidasanzwe ubona cyakozwe, kuko mu gihe Uvira yabisatiriwe n'imirwano ndatekereza ko birashyira ibyago bikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Ni igiki kiri kugenda gikorwa gishya gitandukanye n'ibyari bimaze iminsi biboneka? Reka dusubirayo inyuma ho gatoya. Ndumva ubu muvugizi w'igisirikare cy'inyeshyamba za M23. Yego. Yari yatangaje ko mu minsi 10 gusa umujyi wa Uvira bawushaka waba uri mu biganza. Mu maginga ya ubwo ni iminsi 8 iciyeho. Yego. Ubwo harabura iminsi nga 2 kugira ngo bihite bijya mu buryo. Nakubwiye ngo agace kasange kuhava n'amaguru ugendesha amaguru. Yego. Wakoresha amasaha 2 yonyine. Yego. Urumva nimba bagotagose aho hantu ubundi bisa nkaho n'ubundi bamwe iyo ugenekereje neza usanga bamwe baranagezemo uretse ko batari bigaragaza. Yego. Hari abakomando bo badakoresha imbunda, bakoresha udushoka. Uvuga ko barageze muri Uvira uretse ko bitari byatangazwa ko nyine Uvira bashaka kuba barayifashe. Yego. Ugendeye wenda mu birwanire hari impinduka zishobora kuba bitewe ni wenda n'uburyo ndeba ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda bisa nkaho ricika intege, ariko igisirikare cy'ingabo z'u Burundi. Yego.
kikaba kiri gushaka imisambi ikomeye cyane kugira ngo irebere hamwe uburyo yagira icyo itangaza gikomeye cyane kugira ngo irebe uburyo ki yakora ama-akise kugira ngo irebe ko yasubiza inyuma izi nyeshyamba za M23. yego. Mu yandi makuru ubwana Safari biri gutangazwa ko hari n'indi mirwano ikomeye ikomeje kubera ikibati, aha ni muri teritwari ya Warikare. Kuba izi akisi zose zikomeje kugenda ziberaho mu rugamba, turaza kwitega iki mu gihe muri Sud Kivu urugamba rukomeye rurakomeye, ni mu gihe kandi no muri Nord Kivu naho ari uko, turitega iki kugeza ubu? Icyo kwitega nuko iri huriro rya FARDC rishaka gutesha umutwe M23 kuko na za Masisi hari uduce tumwe na tumwe biri kugenda bigabaho udutero bitewe nuko imbaraga nyinshi ziri kugenda zisa nk'izijya mu Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ni ibintu bisa nkaho byaba twakwitega nyine ko bishobora gutuma noneho ice ku mpande zombi haba muri Sud Kivu cyangwa Nord Kivu. Yego. Imirwano yakongera ikubura ndetse bikagorana cyane kuko imisada myinshi iri kugenda isa nkaho iri muri Kivu y'Amajyepfo. Yego, mu yandi makuru uherutse kumbwira uti M23 ifite abasirikare benshi kuri training wing Chanzu ndetse n'Urumangabo. Amakuru mashya agezweho kuri ibi by'imyitozo n'ayahe bwana Safari? Niko bimeze ni nako kuri bitewe nuko majinga ya ibice byinshi bikomeje kugenda bisa nkaho izi nyeshyamba za M23 nubwo yagiye ifata ibice bimwe na bimwe ariko hari uduce itigeze ifata ariho tugenda tuvamo abasirikare b'ihuriro rya FARDC. Yego. Bishobora guteza akaga gakomeye nyine, nayo mpamvu ubu tuvugana inyeshyamba za M23 training zikomeje kandi zikomeje kwiyongera bitewe nuko bakeneye abasirikare benshi. Bivugwa ko M23 mu minsi yashize abasirikare bari babaye bake bitewe nuko bagiye bafata ibice bitandukanye kuko nta misada yindi ngo bafite iva ku ruhande. Yego. Ibyo rero bikaba bigaragaza neza ko ubu buryo barimo, yego, bwo gutraininga ndetse no kugira n'uburyo bwo kugira ngo bagende bagura ibi bice bagiye bafata. Yego. Kuko nka za Warikare hari uduce tumwe na tumwe batigeze bafata tw'impande ya Warikare. Yego. Bisa nkaho n'ubundi biba bitaboroheye cyane gukontorora umutekano mu duce bagiye bafata bitewe n'ubuke bw'abasirikare. Yego. Ubwo niyo mpamvu bikomeje kugenda bigaragara ko izi nyeshyamba za M23 zikomeje kugenda ziyongera ndetse zikomeje kugenda zishaka nyine umutsada biturutse mu buryo bwo kwifasha bo ubwabo. Yego. Nuko byestaye ariko mu bigaragara hatagize igihinduka uno munsi mu masaha y'umugoroba cyangwa mu masaha y'urukerera. Yego. Cyaza guhindura isura, twakomeza dukurikirane neza uko byifashe kubera yuko uburyo ingabo z'u Burundi zafashe umwanzuro. Yego. Ndetse zikaba zakusanyije abasirikare, urumva zagiye zibona n'imisada, ariko hari bamwe bagiye bavuga ko hari n'abandi bagiye baturuka mu zindi nce. Yego. Tutari twamenya neza, urumva ko bamaze kwikusanya neza, barasa nkaho bo bavuye ku byihuriro rya FARDC bagiye gufata ingamba zikomeye kugira ngo barebe uburyo ki bakwikiza uno mwanzi ukomeje kugenda bakubita ababaza. Bwana Safari, hari andi makuru avuga ko M23 yabikomeje no kugenda yubaka ikoranabuhanga ryo kugenzura cyangwa se ry'ubugenzuzi bw'ikirere mu bice byo muri Sud Kivu. Byo amakuru bifiteho n'ayahe? Aho ngaho ko byarangije gukonfirma, ahubwo byari byatangiye no kuba byashaka kwinjirira n'ikoranabuhanga rya Bujumbura. Yego. Ibyo byo ni ibintu byarangije kwikonfirma. Bivuze ko bijyanye n'amakuru n'ubundi twari twatangaje anavuga yagaragazaga uburyo ki ku kibuga cy'indege cy'i Burundi nabo bakomeje kugenda bavugurura ibijyanye n'imicungire y'umutekano bitewe n'amakuru agaragaza uburyo ki coalition ya M23 ndetse na
MRDP twirwanaho bashobora guhungabanya i Bujumbura? Niko byifashe rwose, ni nako binameze. Naho kuri tugenda tugana no ku musozo ku mupaka wa Kavimvira kubambukaho bihagaze gute kugira ngo Burundi bubashe gucekinga ko nta mwanzi ushobora kuba yari kwambuka agamije guhungabanya umutekano w'u Burundi? Oya, umutekano ho ni wose uruzuye. Yego. Mu bigaragara birasa nkaho bamaze gukonfirma nyine bafite uburyo bari gucekinga. Yego. Kuko nibo bari gukontorora gusa, birasa naho ho ku ruhande rw'ihuriro rya FARDC nta muntu uri gukora. Yego, bwana Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego cyane, murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha Kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane wo dukurikiye bwa mbere ucyonde sabone dukomeze kubana no mu yandi makuru akomeye tugenda tubashyikiriza. Hasta la vista.